Rukometni klub Sloga ove godine navršava 55 godina postojanja. Osnovan je sada već davne 1960. godine. U dugoj i uspešnoj istoriji rukometni klub Sloga baštini sjajne rezultate i ponosi se generacijama rukometaša, velikih sportsmena koji su branili boje nacionalne selekcije, najboljih jugoslovenskih, srpskih, ali i evropskih klubova. Sloga se diči stotinama nekadašnjih rukometaša, a sada uspešnih intelektualaca, privrednika, radnika. Bogata istorija je podsticaj za nove uspehe, za nove stranice sportske povesti Požege i rezultate koje niko nikada ranije u našem gradu nije beležio. Za aktuelni uzlet Sloge najzaslužnija je agilna uprava na čelu sa predsednikom upravnog odbora Dejanom Stojčićem. Njihov zarazni entuzijazam i optimizam rezultirao je nezapamćenim usponom. Sloga je za 3 sezone promenila 4 ranga takmičenja. Požeški rukometaši su u ovom trenutku lideri elitne Super A lige. Do vrha tabele došli smo nakon velikog trijumfa nad direktnim konkurentom za plasman u play-off, Beogradskom Crvenom zvezdom. Predstavljanje kluba bi bilo nepotpuno ako ne bismo pomenuli neverovatnu ljubav i podršku koju sugrađani pružaju našem klubu. Utakmice Sloge prati prosečno oko 1000 gledalaca, po čemu smo ubedljivo najgledaniji sportski klub u opštini, ali uz Metaloplastiku iz Šapca i u Super A ligi. Prošlu sezonsku utakmicu Kupa Srbije protiv višestrukog šampiona Vojvodine pratilo je rekordnih 1300 gledalaca. Rukometni klub Sloga zagledana je u budućnost, a budućnost je podmladak. Ispunjeni smo zadovoljstvom zbog činjenice da više od 100 dečaka sa strašću svojih proslavljenih prethodnika trenira rukomet i sanja da budu deo neke nove šampionske generacije rukometnog kluba Sloga.